wakomori mlio hondani na nyanyi mlio omonze tosana salam juhanyu tasir hondana harma inkwatso ya hatu ya mfumo uskole unu garjore jei harma enukto ihusuo sherhi ya taifa ikaonga endao na ufanyiwa makati ya mwisho yanu hata wasili tarehe 6 ya mwezi wa Juliet usiku ikawa ndo ensi hatu yarenga okhur garjore jei harma enukto yiru iriri sherhi mabi iyo le nukto itimbi ya he enkwetso ya hatu yaho mfumo garjore jei ha harma nukto ya satena nukto ihusuo le janvi le azia de wandu wa asubani azali ikao ngojuma hu ni kimanga hu ani hu fitiniana hina mdungo nzo yarande mwana nyanai ili ajibize infomio ili ajibiu ili azalia kenadiso jema osoni mwa ani iyo rikari samba bakati menji de tafsiri ya anzi ya goshavu doka hata wala wandu ikao ngao washangiria wa anzi hiyo ukajuma ujibeshe yana mabwe ili hena mdangamize mwananya zunda zijiri yo harma makata musano harma nti hatu husu wandu kangu washangirao azia Uthman Azali garzora jai wa jaw harma enukto yinu rishara himab kabla ujarma ezenukto zinu do handara shezokaya uskwa jana tsinuru bahti harma mona no wakaya harma le bavula hatu ikaw ufanyiwa hau hudumulwa ne le kungumanyo lambao la France insoumise et les filles na makungumanyo ya mazama ya mayahudi kao wa ukinyume ne aezi ya he waziri wa handa uliyo harma ya kiyahudi ili wandu wambe hautukivu zano kando sijiriyo harmaze ardhi za Palestine tindusha bati rongo harma omona nugu si fanya mjitekelezo harma ukade wahangu wa Facebook bahi wandu harma wandu kando waniferesha yabo wao wandu kao washangiri yao ya ezi waniferesha ya hena mnayin minhum wazir Bakari Mvulana alhamdulillah shukran lillah rijibiwa leo habarongo za mradi yani leo bona haba za Palestine abozo za mradi wajibu anizo sha ekaga mabweza Komori abozo kati za mradi yani na mwene mbabi ya azma ya howandu wanu lukasisi wa Komori lo bonze ribaki bonze rambezo bonze shariti kena dito harmazi jiro botiju ekamru habarongo za zo bonze ngwajozi shere ngwajozi remakoti shika hujezo ndani abo ewe hindrini wenga webonze kusina droit ya habambano ngelo ndani kutina haki ya habambano ngelo ndani hunu bakiho ulio habango Faransa mwiso wa rene kare sima deputy wa Faransa sima ministre wa Faransa garanzora benongo za Komoro ani na mone babi wandu eka kutu hamba zembi ka wandu wana dawo yenti abongo jowure makoti wabo we patriot we watwania cha eka ngo wambo ndongo za husu yenti abo weti patriot we kwanza yenti banga webonze nsufanya mahadi sidam na banga webonze ani na mone babi wanadamu wanu ngabomani ngasi tuo tena mambo chai waondo donazi baraka wa humedi msaidi kama havu ba humedi msaidie imoni ngasi woka hama balaha gudopa mbebe ani urati vumbe humedi msaidi baheja na dedem na hiyo bai hajangu ni shukuriyo ahu ufanya ndongo njema hata leo kuja vumbe humedi msaidi ebanu ngamanzorti vumbe humedi msaidie vumbe ndo humedi msaidie nge waziri lanzido mumbo hata jeho leo yende wode soyanti hala furti mvumbue geri vumbua ndo ege haka wade sando yenti ndoto mvumbua fatuze batwe de sando shayende sawo na yenti kartosi reject na hena mna hiyo harma enukto itimbi he enkwatso leo yimu karna uto uranti humedi msedi yebo chai hakani hali ndawa mrenge umbali umbehe maweni ndi yake ntu hanuza he basi yatifanya siasa karna para mvumbua yako kuna para mvumbua mbaba hangu wa uko kwa hangu au mtanza hangu katufanya siasa nge bombada hoju haya kansi ikaka mtoza humedi msaidia vumbulwa na mumrege mumbehe maweni ndi akensi muhanduza he yabo basi kana para mvumbua railing ina dhamana za daula railing ina dhamana za serikali dhamana za wale sansi sibahi nguzende so he hakinyume kajo mvumbua kana urati mvumbua nge zununa kadhana mabielka wanengasi wanu walo harmale janvi jana wanshukuria hari sambarongo za stahiki bati kawania ezijirio harmaiti ya Palestine hawamba ukayati haki hautahaye Faransa wa kubali dingohi daula ya Palestine tizamba tena waja ukaya
tiono mayahudi ikao ngwaremao serikali ya kiyahudi ya Netanyahu ani abona mweleuka yo kiri hau gemkini hau kangabo mayahudi labda ngo washashi kwa tiwanji ngabo walio harma ardhi ya kiyahudi na walio obonze ikao ngo kinyume ne serikali ya Netanyahu zukiri namna hii yani abona sana mweleuka banu mayahudi watipia kwa jatsonda hinye wakedingoni waziri mnanai waziri wa handa mnanai Netanyahu shangabo nusu labda ngo washash shangabo wandu ikao wazambao ka zoti haki ezijirio harma nsi hao wajuhanza wake sibili Palestina na Israel zianshi hao bazima hamweshiliano hamwelewano henyi wandu wendelee zinogoza hao nge ika haki ho wandu shukuria noko hamadizo nge wananyasi wa hele jamfi nusu harmao kina waziri mvulana na ni mwananyasi chai waziri makoti jana uliho njavumbwa humedi msedie uliho njavumbwa ze twabiambi wazifanyao harma yenzi ani iyo de namna wanzao likaye sisi lobonze ani narambezi lo hunuriliyo shari tsameno za Komoro ari wabulie wasakade mnansi risapara mamano za Komoro ngarja harma enuktwa yahe enkwatsa leo ramba ukaya de sherhi yahe mahamengo mitsaru yaho omrongo ukhuru wa hensi hatu lizamba ngarzire hiyo serikali ya Othman Yazali sinimo ushangilizi wa Humedi Msaidie Bochai ukana tukika kumba Humedi Msaidie usawa na azma ya zaidi ya milioni majana mane plus de 400 millions francs comoriens desijoko wa arimia ya sherhi ya hema hamengo mitanu ya ho ukhuru hensi hafu juzi rishi ya mzima miongoni mwe washangilizi wa hazi Othman Yazali nono hambia akaurongoza Humedi Msaidie Bochai ikao hampara mjomba waide mjomba wa hazi ya Othman Yazali waide de mdu ya janali kalma la gwadzima la ho owizi gwanzima no wizi Humedi Msaidie de mjomba wa hazi ya Othman Yazali Bochai halafu na bakati mvumbue yeko zuri vumbue ndo hauka nyinyi wani wabaka waide mjomba wa hazi Humedi Msaidie bai nono haka humlogoza jana hamambia ka Humedi Msaidie eben uwandu mengo majana mararu delegation ya 300 personnes wala likao harma itsinu harma ya sheikh ya hema hamengo mitsani ya khuru eben ngojo waonese hiri aka mrupara wandu ya jawa waonese ndongo razide mengo mitsanu azalinga na maheshiri ni bese yabo mlo harma ramba ya tungi khuru emba ngo mafanya hindi mtoko cha muyonese wandu wajeni wajola bonze waje mtsijuba nono hamba ukaranzido harma shay wanza shandage shahatu hata wasuli harma omji wezi kutuwa na bano ngo ikao yo to wasuroya yo wone santi sha batani hamba nyumba zambuzi yode namna nono ya hamba nyumba zambuzi ngebo cha ingo ndotsivumbo Humedi Msaidie ukahena usiku izunu hazifanya juzi akafanya investiture ya Yazali de namna hiyo ambari mara isi wanane waja Komoro ngeri hunu faida hiri leo ambaka 400 millions de francs comoriens juzi nsuwa nikawa ambaye ya arama ya hema pesa warumia harma investiture ya Yazali ngambo hari 900 millions faida hiri yensira hunda kabati ani dukawa nge mapesa wangamize enusu wachoba boshoni wa benrabo zokawa fanya kadha zidara kabati zafanyishia hapo kana ujuobo chai likika fumba Humedi Msaidie hauka ya mrunda ewa jana ili yakamwede sai investiture hiyo leo tena hajango deso ze fete ya he independence jana tena hendesa covid haikaza bahanu hayangamiza na ya izinu khafla ikao ziti ya mapesa menji montiju kabati ba ubenufu harma enamna mapesa yarumishia ranzi covid warenge mapesa yasaidilwa yensi ili isaidie ze infrastructure za unono za sante harma yensi harma masiwa kabati hata lapitali nzima yalekeziwa hasibabu de mapesa ya covid na mapesa mengi kabisa kabati hata mba dispensary yafanya mjini hautahai ijibu hawi wane nezemba de zapeu kaunga zijawa hasibabu de zenkudi ne covid inu mathalan ne mapesa ya tolwa ya msaada mengi wei kama ndobi elamin soefu hamba ukari renge mapesa yao rilibu wandu hasi
animangalia umaluni tu ya mapesa yasaidiwa au msomo amejisaidiwa au nono samahani amin sofu ambaka renge mapesa yao rilibi uando hazi halafu leo ngarishanga yao kwa Komori ngwafiao Dar es Salaam Faransa La Réunion Senegal na sikinda hupi na moneze maiti zijao harimasha iwanza shandage haina usiku balao ndege huja humasiwani Wakomori ngwafao wenji obonze hasibabu emakate meje zo mbabi zambade za mafiti hauka ilokandiliyo harimwentia hatu kartushindo buwa namna Wakomori washidewa hunde kandiliyo mathalan obonzi juu Wakomori wenji ngwafao avese leda lao kandiliyo ani enti hatu kwa tushindo hanti namna babu hewandu wafanye kandiliyo atabashiketi wanu wasoma kandiliyo hanamna za kimanga wanunga mwandu wa Komori wangazija na wa masiwa watoto ufanya haziwa kandiliyo henamna ladhim wa Komori leo ngwafao obonze hindi na abodi hundu msada wa pesa menji yasaidiwa au nono wa henti hatu harimo wakati wa COVID hubadi msaidia ngujojibu hosoni mwa Mungu na ino wakati badoja madhamana badoja daula haki enamna arumia pesa yao hakana jorati vumba Muhammad msaidie bochai kazo vumbu Muhammad msaidie Muhammad msaidie hajaranga 900 millions hazirumia harma investiture ya Suma Nazari leo tu haranga 400 millions plus de 400 millions ngurumio harma feti ya mnyanya ebenga feti yo hindi hai efetino joka fetino gamon wa harma batani za mafiti za hangam za mapesa leo haringwa fetio presidence ya Union Africaine ya presidence ya Union Africaine ribella ngo hindi watsiju akazalia karais anojibia za kamide president wa Union Africaine ngesi Komori ndo faida hivi yabalongo mtubri mwiti harma bilan ya mahamengo mitsano khurwa da bora ndo faida hivi si wa Komori asmani ndo faida ukawa wadomba ka ile rais wa Union Africaine hakaupashia yazungula harma dunia basi eba faida na hindi sisi wa Komori kao gasina dawa ya hatu na sile Faransa uhusu le sio la Komori na Maore kabati wakati ngauti Suma Nazali wakati ya rais wa Union Africaine ya porofumbu wale kalma la Maore yabolonga mjombi tie harima sherikhi ishirikhi yo mahamengo mitsano ya henti hatu ikao ribunzi ziwa na isiwe jima mengoni mwezi siwa za henti hatu ikao Suma Nazali kajaporo subutu vumbua le kalma la Maore harima kati ya kanu rais wa Union Africaine yabo yensiri hundu karjahunda yensiri to akarangamiza mali rangamiza wakati hanuwe kwa karjahunda ba faida alafu wanazibaraka wa hao ngwarambiao hali shambao zila kafu na zinu shambao jeva si hindi sio Komori zila kafu na jeva na tikina si hindi kama ti faida ziliyo direct za hao Komori na mazeni ngozi nge ngamreje na beka nyinyi wanyi wandu wa enzi ngamonao kaya imagine hondo komiyo kaiti haki balangwa zaidi ya 400 millions zifanyiwa feti haruma balalikiwa 300 délégation za wandu obonze waje waone hindi waje waone nyumba za mbuzi amreje hizo nono hamba nyumba za mbuzi ngemidi na kanaza ba mjoha bakayabo ngamtezo ya enzi ngamambo tongoza tulavim nono de hamba ani ranzido mlao haruma she wanda sanda gata wasuli haruma omjiwaz e pare ke sinjema izo wonao kutsuna nongozo ka mrwa pare mrwa jaone nono hazamba ka haruma zentizi jista hiyo e kamdu halawa haruma she wanda sanda ge wasuli haruma omjiwaz honziani abo hesambu wono picha na enti le picha libehao e kamdu halawa haruma she wanda sanda ge shahatu wasuli haruma omjiwaz picha lanti ikawa ngiyo na usikini kabisa ezo nuze kweli abuga libehao le picha la kweli la enti hato gengi yo maslaha likalike wandu zaidi ya wandu majana mararu rijeri fanye feti na kejiradi mulifanye feti izo radi mulifanye hindi iladi mulewo si wa Komori rikensi hakayamba ukaya ekaivunziha yoka opasheni eka yatuhenguo mrukansi wale obo Muhammad msaidie engu ya ho ituha yabo mrukansi na rikensi si wa Komori wasi hawasi wangasija wanzuani wa mwali wa Maore rihadisi eza jiri hindi haina mbu ya tsombolezio shaya hasa wafumani azali kawo harumwe mahamengo mitsaninu ngena mahaishirini ya hewa yeche mathalan zuni za kabla mulifanya shati mjadilo fanya feti enu feti ya hindi ngani feti yo hindi nuko hindi ngesina mahamengo mitsanu ya uhuru ya Mfaransa ndo wao ambao zaliko waliza hatu juzi si mkataba Bakari Mvula ngujo jifahari hapo
ujabana dori tola ma yeri to mwamanani si onro bonze na mdayazi na mseziduku insikamtina ruso ba marongo nge waziri wa msomo katushindo wa hambali kodi na nabia kapa wa hambali kodi nzima manza hau ntaweni hau darmali bavula shabo mpaka ya saruhe mbio na ina zali na humedi msaidie wande waone Faransa na hula ambassade le president lo harmwen si yo hakika ruke yo l'ambassadeur wa Faransa wande president lo hakawa dem ruzunguli yo hambabiza faida uzunguli ha ende yaone mahala banzo wa hambali kodi uzunguli ne yaone baba banzo wa hamba mbala pitali abira isidugo chasido uzunguli yo hauswali za zemayiti sido uzunguli yo hawende harmanongo za batwala za seremoni za mafiti sona bambra litoka vyonsi apo eka zaidi ya mahamengo mitano ya ukhuria enzi tukatushindo wa hambali kodi mnali kodi na école primaire na salle de classe wa urenga wanazioni 20 hapo hiyo tamu zero yaboke tulazimu lifanye fete hamada inu kanga dhalikao zaidi ya wanruma jana mararu na maraisi msujo wangabi waje waone kabu na ngefano bafuni hapo ngasinanti Tanzania kao ngemkini hao ka rais wensi yo ngutoka uja Komoro harma sherekhim ai rais woyim nguto mjaza khair madam Suluhu Samia Suluhu harmazi fati hao ya mahajana habake tufanyiwa ngarengawe mapesa yao ya hefeti yao mapesa menji yarengoya be harma des œuvres za usaidia wana izo lapitali izo maternité izo ndongo zingi za usaidia wana watutu awe era isilugo inde maana ko ngamzirjeni na bekaya ilazimu harmansi hatu rifikiri namna uka wanasho hatu wandosha hatu wanahatu wanawashe ikawa ngaona ilmu sawa na nasi bal wakati hajur hanasi wanikiwa dhamana harmansi bangwa joka na hamu ya mzaze madam Suluhu haunukangu ziyo feti irengao zaidi ya miliari ya mapesa yarengea mapesa yao yasaidie nongoza husuo ounono za husu ounono wao owana ani do unono mshinzi engeri kana rais mrumzade engeri kana dhamana mrumzade harmansi sawa na Humedi Msedie hatuamba Humedi Msedie ka karturanga 400 millions rizi vurizo barini na tengeze 400 millions zinu rifanye mbano ngo ya mradi yo mrumshe ndiajoka na hikma Hamadi yo hashila irumbi shamzaze Humedi Msedie katina ngo Hamadi zo azali katusa ngo Hamadi zo azali ngutsaho yado hambaende rais yazungulia paizo magari yazungulia harmasali hamastadi joka plena krake ya memide rais Humedi Msedie ndio namna hiyo ya mnuge dingoni shati mwanduka namba hamu yoka narifikiri yatinu hata nono hawambia Humedi Msedie mjomba ebona mjomba Humedi Msedie ngo parondo yajiaona hindi ngola liko wandu wajiaona hindi izonga zambao bana hena usiku nina wakati zambao ngamambao kangari mde yaoni nebia la chai kwa sababu Humedi Msedie ingozo rivumbo ndo ide mjomba ulo yabo wangamizoensi ngari mwambia unika mruya tuhenguo mrukanti zonga ziende hamba panu baada mahamengo mitano ya ukhuria lituna mbano ngekanga enda ubonsi juu yabo yabwela thimurikenti babo enguo ituha na rikenti haubazima siwa Komoro soti pio rawanu ambao mazama kinyume rawanu tsoma zama kinyume soti pia imasiwa rikenti li hadisi 50 hadi haza sabuzi ribana uso hena mnambie mwananya izo ikao yafanya izo hiyo yonde sherhi yalazimu rifanye bo Humedi Msedie chati ndo mnyanya urenge 400 millions uzivurizo barini abo tarehe ngejo zingaruka wakomori ngo atabi hao bahema emadhamana wahensi yo ngo juma uzina yode namna mlio juma uzina harima ceremony harima mafiti ndonga mapesa muyangamiza bure mwipara wandu waje waoneza aibu za hanyu anafu wakomori ngo atabi hao komori kwa tina maji kwa tina mwenje kwa tina nzia kwa tina msomo kwa tina unono ngo afao bonze zingozuka kamtina hajanizo cha izimu hafilishani de danyiwanyi ze karieri za hanyu mkai mawaziri atamjamfe mkai marais atamjamfe mangamizensi hiyo chaka mtu fikiri wakomori za tamu za wakomori za henda usiku garajira mbekana efeti yinu kaitina fasiri kaitina mradi hauka wandu kananti giondu wafanya feti kati nanti ye fete lazima rifanye ndo ukari kenti haubazima
rihadisi ribana uso hena mndu atsoboleze mwana nyaye shaya si wa Komoro ndo jela karti wenji cha izo mwanzao hindi lewo mjana namna ukanga mtsobole ngamanyisa ole taifa la Komoro walo bonze ikao wa usawa no walo hondani hawatsobeze shaya hanzoke woti wa Komoro shawa Komoro na nyimle ho masiwani sirlo bonze city wa Komoro na nyimle ho masiwani sirlo bonze city ma watwania shema watwania ndao Bobakari Mvulana bahari ngao masiwani aliyo ketutosha ani sisi leo ngaramboka watwania de usubuti yabeze kweli wone watwania limsahau de usubuti yabeze kweli de usubuti yambe namna nsende siwao de usubuti yambe namna nseladhimi ibaliwa ngadona tsahe mahamengo mitano shati de ujokanti ya dore mele ya suma nazali koti ya dom dunga hini bananda wande swale jumwa ya dom dunga hini bananda wande we swali zaze maiti abu woti watwania Bakari Mvulana woti watwania kamtoza mdura mekatine namna hiyo woti watwania nge hiyo watwania sisi watu liwani yao ngaranzao ukhuria ujoka wa kweli ujoka wa sabuzi ujobalia masiwa mane hauka ukhuria wa henti yatu urengwa nori puziwa ni siwa idima maore inuma hamengo mitanu kabati kabajatengwa nzia ya udunga iliri hunde namno ka sheisiwa shakomoro shijue wana maha ntujwa mingabi eka kume eka 20 kamengo mirano shirejei harima sheisiwa harima izisiwa wananya iyo timbwana ya usiku iyo mbwana ya maha na hukwari jorifanya mbwana iyo nganzao kesi sinti ya Komoro nganzao zenugo hizo rizibaliye holiho si washashi holiho karti na mvuu za ugabili Faransa rizibaliye riziwasuli sharamazi la tabu za hema kungumanyo ya dunia hamade Union Africaine kao azaliha karaisi wa hayo kataporo vumbu hata leswadalinu hamade jumu ya madola hamade makungumanyo mbali na mbali kao ensi hatu ngao harma ema kungumanyo yao iyo do watanya riutahau doka riwane rihunde ukhuria ujoka wa kweli ukhuria wa masiwa mane ukhuria wa kweli likene ardhi ya hatu masiwa mane rijue ensi hatu ikensi sawa nezenti nikeyotiti nikeyonku shansinsi rijue shoranzao shati zobaki jumahena wakati ridonda remeya rebala mchele radahu ambasadi ya Faransa na mrisaidie mriwashie mishana ho universite na mrisaidie mriwashie lise na mrisaidie mriwashie ekole jambueni na mrisaidie mriwashie jau hani jozingwa jifakhario ka zaidi ya sijili kolinga abinga zoka wahwa ne AFD ne Faransa nabunga sinanti itahao zaidi ya mahamengo mitano ya ukhuru yoti haki wala woti udhamana uka nyima dhamana mjifakhari ngitika dawo Bakari Mvulana wakati nakausijo mkataba ula sijotatsaya wala tujobazi zitsambwa mbaba hano kiba nyinyi eshanyu hindi tilapitali tilikoli tinzia chaze nguzo pia iyo misaada ikati msaada ya pesa ya parao hata mishahara ngosho mkaura ngai mapesa ya covid humedi msaidi ya ngai mapesa ya covid ndio akaulimwa ndo hazi alafu leunga mshangao kwa Komoro gwende wefio obonze kana jokere vuwa humedi msaidi ya kwazi bochai wena Bakari Mvulana kartofu humedi msaidi kartofu bali nyoti pia Amerika independence au ya sheikh ya kweli ndio rajokanti au badima ribane uso ritsobolezane shaya heni mtu nabie mwananya ziyafanya haswa asumana zalika waye chengu tao zai maheshiri ya urais harma mahamengo mitano yabo shati nezefet za batani za mafiti za hena usiku lewo investiture lewo sheikh ya ari 50 ans ya independence lewo tingiri hotsongamiza mapesa 900 millions harma investiture lewo 400 millions plus de 400 millions basi diwaza ze milliards na milliards sibwanga miziwa zetu maboshoni handrabo ngara kula motori lezo motori za ndabo alafu fatwa zali timishia ngoboka ambabangu ekado bwa motori hai azali kado bwa motori shandi atowe pesa au ruhusa ya 4 milliards hata kado nezi toolwa hafaida heli shirika la mwenje abonge thamana uka zaidi ya 4 milliards hata kado ngabi zitolwa hasibabu mwenje kama ti mwenje alafu iyo nyangu hoja jombe kamba bangu ekado bula moteur ambabangu dia toa pesa dia toa amri ya mapesa ya toolo na karja hunda ishakala dhimuri hunda do mwenje mathalan nge rikanza na jahar mai nukta iruka esirkali ngamdoja udungia hoda mwezina hoda mwefanya efeti za hanyu wa Komoro wangu harmaze tambuza hao
tarehe ngejo zingara ukaya wakati serikali yasu nazali wazinao na ufanya feti wakomboni kwa hamaze taabu za hao, taabu za maji, taabu za mwenje, taabu za unono, taabu za msomo, taabu za he maisha hena usiku ushababi kwati namba batoma yetoka byonsi omwiso hao hena mwana uloko mori lewo wanzo ya rohe endobonze yode manaka izo mjibi wanduka mtu wandu uloko mori wonsi pia wanzao mbaki wanyawanyi Rafael obonze ujosubute mbano ngoka entike tsone demera vimu musane mumdunge mumrade hamada wanu leo ndo mambano ngo yazijiro Israel yaboye antisemite abo sisi lobonze lewo ekando mambano ngo si karanze komor yode bera mwazingara si karanze komor bangare mwambia unika izo mfanyao zoti maslaha hata wanyi ngamsambao tsole so mfano wanono nono hasubuti hazamba chenga bwasaka ngwa ngamriparao bavuli banu mwerambia ngajoka ujaharmani kutwabili yehusuo unafiki ulio baina hanyu nyondo hele janfi iyo de tafsiri ya ezi yapeu abukatu tunatawa katika ujaharmani kutwabili manu ezi yapeu yoha ihana wandu wa ishangiria uka wenji halafu wandu wa shangiria ezi iyo hena mzima harmao yabo ngamtu wafanya nuko ili ajibize mfaume ili mfaume ya domo wana hadiso jema yabo wandu wala wonsi pia hembu ngono biyo akadamize mwananya bolero ngono biyo akadamize siginobi bayombe dimsaidia ngono biyo akadamize bolero na sijimba naba ni wonsi pia yonde mane kao wajihundu harmainu hadisi ya bahari ya bashar henbu kuparo bashara mba jauna wonsi pia parao lamba jau wala lamba jau hata omwiso jana tiono editorial maandishi ikao ngemkishoka maandishi yao yanziha Ahmad Ali Amir dena mna hiyo si haki wanduka wambangwa wasaidiao mheshimiwa al-imamu al-aqid al-grand notable Asman Azali alafu ikayundri bavuni ngwandao bavuni wa mrema nwamba kaizwa fanyao kasi njema na jauna Ahmad Ali Amir ngemkishoka harindaye de anfanya maandishi yao ani hiyo de tafsiri ya ezi ya igozi safu deka wale wanduka ndo washangirao ya ezi hiyo walisobesha na magaya walisofulia na abwe hili mwanzo akadamize mwananya hauka hena mzima harmao mwanzo yake ikeye mfaume yamwone hadisoje marahane mwananya hapo wajuma fulia na mabwe wajuma fulia na mabwe wajuma urumia na kanyo mamba banu tabakari hazao nyigangi tena aboneza nyigangi tena mwanza shonga ili heni ndo akadamize mwananya an iyo de tafsiri ya aize igozi shamfu hauka kabati mrulo yabo hauka gufanya haza na mladhimu hauka ngena ze nchida za ushindo ufanya haziyo shangwa yabo hauka wao du azali ya manzao abongu jenda mbiyo hata azalati mtowe abongu jenda yafanya ugangi gujofanya namna uka mdukao ngoroka gujoja mbohe plus hiyo gujo nikwe plus hiyo yafanya namna kama mruo yatiwasili harama za maana hiyo abo lazima wafulia ni gangi lazima wafulia nabwe lazima wakazana ndabo lazima ani twabiyambi hamadizo iyo ndi namna ntia tuwasili leo kinyume ukawa wafaliki enzi zetabu za hensi zetabu za wakomoro za hena usiku shangwa ujuma ufulia nabwe ujuma ubesha na kanywa mamba ujuma hutomola na manani haukahena mrungu wanzoke yende mkaribu mwazali yende ufano na zali yende wanzo azali hena mrungu wanzoke hansi uharmaye posto ya ka wazir ka directeur hena mrungu hanzi hamnya nyabanu Facebook iliya yabange azali yabange nuru fatwa azali ngalizo nao banu hena usiku wao wandu ngo mawaziri kinyume ukawa kiasi zdomana za hao shangwa jao banu hena usiku wanzi hamafiti haubanga azali haubanga nuru fatwa ili hautahawa hautumaini wajauba kineze domana kaundo do walonizo kabudo banda wasulileo yodo banu yensi ya wasuli hata umiso de manzi shikao yao jana haunga zunguliao harma ezerezo ka ngambishi hauka amedalia mirdazi he manzishi yao yendao harma namna inuka zoti haki kenga bwandu ambao wonda asi na panu bavuni wonda were mamhishimwa wonda popo mhishimla adabu womrongo nayi kwa tu stehizo raisi ambao kwa tu sisa kwa tu heza ani namone babi ubahanu yensi ya wasuli hiyo wichenge toshe zao mwelewe tafsiri ya aezi igozi shamfu deka wandu wasuli harma daraja hiyo yoka wandu kwa washangiria aezi wao hawao
ngo ujuma ufulia nabwe ngo ujuma utsobolezane shaya ngo ujuma ubeshela na kanywa mamba ngo ujuma hu heni mdu hajuhanza atibe ngama yasisema nanya abodo bahanu nti yatu yabasudi abodo bahanu nti yatu yabasudi wa Komoro nge garzo wenda na ukazaki fubanza kasari kiwale ikanza riyeshereza kaya nti yatu geji hudumu ijaifanye sheikh ya hema hamengomisa na uhuru gaba su alamezo no wajisao hau haki yoka nti ituhe nguo na mgazi ambaye kama hatushenguo mduka ansi iladhi myensi hatu rikensi ribana uso ritsobolezane shaya hena mdu yarengeza dhamana zahe hena mdu kadhamana rambi yezo yafanya nizo yatufanya rione namna ya utenga soo hau ya utenga nzia hau ya uzalisa faliki ya hema hai mengomitsa bikao ndo raigabiti namna je ya utoa yensi harama zetabu bikao ndo iliyo chatinde omnyanya waheze delegation za 300 personnes bo humedi msedie bo mjomba waje komo ngo jo waone sahiri habal hanono ujo waone sahiri mara isi mtujwa wangabi wajoka huja ujo waone sahiri ila isi mtamzani kao hamonesa hamremeni ya mzimba pale hazia ya sherikhi ya henti yae muhajana haurenge mapesa yao yasaidie ndongozi usula pitali za wana mathalan tizamba roka inge humedi msedie hakamrumshe bese hajokane hikma hiyo ya hemzade woye madam Samia Suluhu ya ukakartu lenga 400 million lizangamizi haramu mafiti inge juzi wakafanya investiture ya zali humedi msedi hakamrumushe hajokana hikma ya mrumushe ambaye kartu lenga 900 million lizangamizi haramu mafiti inge humedi msedi hakamrumushe hakana na imani ya mrumushe hajokana ngema pesa he covid hasaidia zila pitali ili ribunguze wakomori wendo hifa bonze shara ngema pesa wanyisa ambari yalibiwa ndo hazi gari mbao Mwenyezi Mungu haramenti hatu rihunde madhamana wandu washe wajoka na imani ya mrumushe ba laalla wajofikira mbabi yensi wajosikini mbabi yensi irumbi shamzaze mzaya mwana june sedu warizombao iyo de koma ritsa hao riombao inje maudu wana maha mengo mitano kamgwa benzi keti haki hena usiku mchonga mapesa mangamizi kama batani ceremony hena usiku ifuwa umbe ceremony za batani mwadi watsamia mwenje wandabu kao umwenje woko jafanyi wazazi kazaisa ibanu sha basko umuhimu hao hena usiku bake ceremony ani yo zosikitisha halisi zosikitisha kama ndo banu yetsapso wasuli haya omwiso tsawunu gojuma fulia na mabwe gojuma urema na kanywa mwamba gojuma huto tomola na manani baina hao wonondwa hezi hiyo ndio tafsiri ya igoshavu hauka hena mrungonzo do yake mfaume yake na jisojema osoni mwa abola dhima ya hunde ngama ya sisema nanya yabakie eje ili atobakia mwenjizi yodo banu yetsapso ya wasuli yodo banu wanu kao do warumao yensi wa wasuli leo ani kwa tina hajanti ngona haja heze career za hao entijo kwa tina haja ni yangamia basi ngedawa wakomboni kwa jodungia kwa wifa Dar es Salaam wifa Tanzania wifa Faransa wifa tingina hubi ndugu zangu sobozoka sina kwa tina haja nizo ndugu zangu kwa tina haja nizo ndugu za maisha haina usiku wa Komoro kwa tina haja nizo ndugu za twamaya ya henti kwa tina haja nizo izo wafinisha ndugu za batani za mafiti dize ceremony na unafiki na utia fitna na habazenda rabo hena usiku wende wanzi handrabo watu wanena usiku leo ngarotoka ufanya jao ngaroto sisa jao ngaroto heza jao ndabo ani obodo banu yensia wasuli ngamrejena beka ngebaka usubuti ngebaka nsia kweli baka madhama na kweli emahamengo bitsa ya ukhurunu kanajo fanya feti rijo kanti hokayensi ituhenguo ikansi ituhanguo ikama damu hatuhenguo mrukanti abajulati nguri kensi soti pia ribana uso ritsobolezeni shaya humedi msedi limsoboleze shada ina zali hauka wao chengwa tsahao zaidi ya maha 20 au kurubia ma 20 ya ezi izo wafanyana zi warambie shati domnyanya wae holalika delegation ya zaidi ya majana mararu wajiwa onekabu wajiwa onensi itonti wajiwa na nyumba za mbuzi
zunono de hamba tilami aponga mpua wanti atu sheo ekali zamba wakati pointi sheo wa pointi sheo danyi ege haba ndo kaza kifa kwa tsatu ngaraje kanzari ngarago shabashini hombushirani muhamema wa Kiislamu wa Komoro wati pia walio bonze na no walio ndani le taifa la Komoro lozima kartukubali le fitna na nzoli tikwa riwanyisiwa ya ukanga wa Komoro wa bonze na wa Komoro ndani wa Komoro wo wazima le taifa la Komoro lozima ngabo walio bonze ngabo walio ndani bashke leo ngwali tsomboleza shasi lo bonze ngwanzo ke siti wa Komoro ngwanzo ke wa Komoro ndao bahari ngo obonzi juu yoke tutosha leo watwania wanti leo ri mwanzao de usubuti ambeze kweli watwania wanti leo de usubuti ambekanga ngaranzao nti ngaranzao ukhuria wakamiliha wa masiwamane ngaranzao nti ijo basauha hanamna msinadi nti ijo utikimu haramaze ngozo sipia ti kao kanado bali ya mchele nda harmo ya ambassadeur ya Faransa nera meye na mtemlekeze elikoli ya Mbueni na mtemlekeze elikoli ya Said Mohamed Sheikh na mtemlekeze elapita li fulani na mtemlekeze wa shemishana harmaliko li fulani abo yo tinti kao ndio na ukhuria wakamiliha hiyo ndeti kao sisi garza hao maudu ti George Kim haramaze ngozo tipia na hizo abo wao au sisi sinde mawatani ya wakweli ngaranzao nti joka khuria ngaranzao nti joka na faliki ngaranzao nti George Kim haramaze ngozo tipia na wanu wabaki harmati ya umezi na ujihadaya na ufanya unafiki yaanza uonese dunia ka ngwa madhamana na kwati madhamana yaanza uonese dunia ka ngasinansi na kartinansi wuchwai kana unatifu wa Ahmed Msedie bo mananyasi chai kana unatifu wa Ahmed Msedie bo Saidi Sufa haubo Bakari Mvulana hauka Ahmed Msedie ngena dhamana amrejena mekaka mtanza vumbulwa na mdema mrege mumbehe maweni uhaduza haya kensi hapo abe kasi mjo vumbu ikirilo ndo vumbu wabasa kati ndo pero shakirila vumbula Raili Ahmed Msedie nge waziri wende soyensi nge haka wende sando risojo mvumbu wa fatuzo wende sauna hii ngarajo mvumbu wa Railo wananya onti pia inamna wende sawiyeti nge haba ndo kaza kifa kwa tsatu ngarajo na nati na harama kwa tsaya makata jawo hata mpaka ndabo salam marhaba wassalamu alaikum.